imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda, na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość. Alleluja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, słowami psalmu rozpoczynamy nasz udział w mszy świętej w pierwszą niedzielę miesiąca. Dziękujemy Bogu Wszechmogącemu za sakrament Eucharystii, za to, że Jezus przybywa razem z nami, aby nas wzmacniać, krzepić i prowadzić ku wiecznemu zbawieniu. Także rozpoczęliśmy przeżywanie nabożeństwa majowego i w szczególny sposób nasze modlitwy do Boga w tym miesiącu zanosimy przez wstawiennictwo Najświętszej Panny Maryi. Dzisiaj również w Kościele naszym decyzjalnym przeżywamy Dzień Matki, więc w szczególny sposób pragniemy prosić Boga Wszechmogącego o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Najświętszej Panny Maryi dla wszystkich naszych żyjących matek, a dla wszystkich zmarłych wypraszamy łaskę oglądania Bożego oblicza w niebie. Także dzisiaj kończą się dni decyzjalne młodzieży naszej diecezy w Smorgoniach. Na przeciągu tych 3 dni młodzi ludzie rozważali Słowo Boże, starali się to wszystko realizować we wspólnocie, realizując jedność, więc w szczególny sposób prośmy za naszą młodzież, za naszych dzieci, aby byli Bogiem silne i to wszystko, co otrzymali od rodziców, od kościołów даже, na pewno w swoim życiu i postępowaniu starali się rozwijać, przyumnażać dla swego własnego uświęcenia. Za całą naszą parafię pragniemy również modlić się za wszystkich nas tutaj obecnych, o święte powołanie kapłańskie, zakonne i misyjne, za wszystkich powołanych modlimy się, za zmarłych, modlimy się naszych bliskich, krewnych, znajomych, za zmarłego księdza Józefa i polecamy Bożemu miłosierdziu wszystkie dusze w czyściu cierpiące. Także podczas obecnej Eucharystii pragniemy modlić się w intencji dziękczynnej Panu Bogu za otrzymane dary łaski, za przeżyte 10 lat życia Arsenia Tumilewicz, naszego ministranta. Prosimy dla niego i dla całej jego rodziny o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Najświętszej Panny Maryi, dary Ducha Świętego dla niego i dla jego bliskich. I polecamy Bożemu miłosierdziu zmarłą Wandę Kazakowską, wypraszając łaskę oglądania Bożego oblicza w niebie. Przeprośmy teraz Pana Boga za nasze grzechy i słabości, abyśmy z czystym sercem mogli uczestniczyć w tej ofierze. Uczynimy to podczas obrzędu pokropienia wodą święconą. Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. Niech Bóg nam dopomaga, abyśmy byli wierni Duchowi Świętemu, którego otrzymaliśmy. Panie Boże Wszechmogący, wysłuchaj łaskawie prośby swojego ludu, który wspomina wspaniałe dzieło stworzenia i jeszcze wspanialsze dzieło odkupienia. Prosimy Cię, pobłogosław tę wodę, stworzyłaś ją, aby przez nią żyźniać ziemię oraz wzmacniać i oczyszczać nasze ciała. Woda była również narzędziem Twego miłosierdzia, przez nią wyprowadziłaś Twój lud z niewoli i ugasiłaś jego pragnienie na pustyni. Prorocy zapowiedzieli wodę jako znak nowego przymierza, która miała zawrzeć z ludźmi. Przez wodę, którą Chrystus uświęcił w Jordanie, odnowiłaś w odradzającej kąpieli naszą upadłą naturę. Niech ta woda przypomina nam przyjęty chrzest, abyśmy radowali się z naszymi bliźnimi ochrzczonymi w czasie uroczystości wielkanocnych. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Niech Bóg Wszechmogący oczyści nas z grzechów i sprawi, abyśmy przez odprawienie tej eucharystycznej ofiary stali się godnymi udziału w uczcie niebieskiej. Módlmy się, Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi. Wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa i obdarz ich prawdziwą wolnością, wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie Księgi Dziejów Apostolskich. Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli heleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. 12, zwoławszy wszystkich uczniów, powiedziało: nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali Słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcie zatem, bracia, 7 mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Spodobało się te słowo wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozелитów z Antiochii. Przedstawiali ich apostolom, którzy modląc się włożyli na nich ręce. A Słowo Boże rozszerzało się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę. Oto Słowo Boże.
Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostola. Najmilsi, zbliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również niby żywe kamienie jesteście budowani jako duchową świątynię, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawierał się w Piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w Niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć. Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczy, stał się głowicą węgla i kamieniem upadku i skalą zgorszenia. Ci nieposłuszni Słowu upadają, do czego zresztą się przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Oto Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży wasze serce, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. Gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus. Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie znacie. Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów, których wam mówię, nie wypowiedziałam od siebie. Ojciec mój, który trwa we mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Oto słowo Pańskie.
Дорогие браты и сестры, за некалькі дней будем перажываць урачыстасць небаўшэсця Езуса Хрыста, падчас якой Касцёл яшчэ раз нанова нам прыпамінае тое запрашэнне, якое скіравана да кожнага чалавека добрай волі, перадусім да веруючых людзей, которые, напэўна, маюць тую магчымасць і пэўны абавязак, чынны спосаб вызнаваць сваю веру, каб гэтае запрашэнне зактуалізаваць і пацвердзіць яго зразуменне. Зразуменне праз гэтыя добрыя чыны, праз выкананне Божых наказаў і ў такі спосаб паказаць для сябе і для сваіх блізкіх, што я разумею гэтае запрашэнне, што я хачу асягнуць вечнае жыццё ў небе. Браты і сёстры, і Езус Хрыстус, напэўна, сённяшнім святым Евангелі ў гэтым дыялогу сваімі апосталамі і вучнямі прыпамінае, што актуалізацыя гэтага запрашэння не звязана толькі з тым перыядам жыцця, калі чалавек церпіць, калі чалавек мае якіясьці клопаты, звязаныя са здароўем ці з іншымі таксама праблемамі, і тады пачынае задумвацца аб жыцці вечным. Але пан Езус прыпамінае, што актуалізацыя гэтага ўсяго распачынаецца ад свядомага моманту, калі чалавек пачынае самастойна вызнаваць сваю веру. Браты і сёстры, мы чуем, што адзін з апосталаў звяртаецца да Езуса Хрыста і, напэўна, ў такі спосаб хацеў яшчэ раз, каб Езус Хрыстус даў яму тую магчымасць паказаць, як выглядае Бог, і ў такі спосаб ён лічыў, што, напэўна, бачачы перад сабой гэты цэль, которым з'яўляецца жыццё вечнае, которым валадарыць Бог усемагутны, ён, напэўна, будзе мець тую вялікую матывацыю, такую заахвоту, дзякуючы якой, напэўна, распачне яшчэ больш актыўна вызнаваць сваю веру, рэалізоўваць Божае Слова, рэалізоўваць Божую волю. Але пан Езус кажа, што Бог, напэўна, не з'яўляецца чымсьці недасягальным, не з'яўляецца тым сродкам, аб якім чалавек можа толькі марыць, каб паяднацца з ім. Езус Хрыстус прыпамінае, што кожны чалавек, напэўна, з'яўляецца вобразам Пана Бога. Больш таго, Езус Хрыстус яшчэ раз тлумачыць, што кожная жыццёвая сітуацыя, нашае пакліканне, нашае штодзённае жыццё з'яўляецца пэўным вобразам аналогіі Пана Бога. Гэта тая магчымасць, тая дарога, дзякуючы якой чалавек і будзе разумець, кім з'яўляецца Бог, напэўна, якая яго воля. Чалавек будзе разумець, што гэта з'яўляецца той прычынай, дзякуючы якой чалавек дасканаліць павінен сваё жыццё. Шмат разоў, напэўна, у літаратуры рэлігійнай мы сустракалі такія разважанні, падчас якіх Касцёл акцэнтуе тую справу, што можна, напэўна, знаходзіцца ў завансаваным хрысціянскім жыцці, быць вельмі практыкуючым веруючым чалавекам, шмат прысвячаць часу на малітву. Аднак, напэўна, сутыкацца з той сітуацыяй, калі чалавек будзе пытацца: «Пане Божа, як мне зрабіць, каб прыблізіць тваё зразуменне? Можа, гэта сталася прычынай таго, што я не разумею Пана Бога, што я утварыў Бога такога, который мне павінен адпавядаць, той, который павінен вырашаць мае справы, як мы ўжо ведаем, той, который павінен толькі караць, калі хтосьці мяне скрыўдзіў, той, который асуджае, той, который, напэўна, павінен, як мы ўжо зноў жа зазначылі, вырашаць мае клопаты фізічныя, жыццёвыя. Аднак, браты і сёстры, Бог кажа, што, напэўна, ён з'яўляецца такой асобай, который нам дапамагае. Але, браты і сёстры, Бог яшчэ раз нам прыпамінае, што ён не павінен з'яўляцца толькі такой асобай. Можа, не зусім добрае акрэсленне, але менавіта часамі ў жыцці Бог з'яўляецца такім сродкам, як мы ўжо зазначылі, што чалавек агранічвае Бога ў сваім жыцці тым, што ён павінен толькі ў пэўных момантах вырашаць маё жыццё. І гэта ў пэўным спосабе зацірае сапраўдны вобраз нашага Бога Айца. Так як Езус Хрыстус зазначыў на самым пачатку, Бог павінен быць дарогай, праўдай і жыццём. Гэта азначае, браты і сёстры, што я не павінен скідаць на Бога вырашэнне ўсіх спраў. Гэта не азначае, што Бог павінен будзе вырашаць усё маё жыццё. Гэта не азначае, што тады, калі ўзнікне праблема, калі я ускладню сваё жыццё недобрымі рашэннямі, што, прыходзячы да Бога, я яму павінен аддаць гэтыя праблемы, здыспенсаваць, звольніць сябе з вырашэння ў далейшым жыцці гэтых праблемаў. І Бог павінен гэта ўсё вырашыць, і тады я буду мець добры вобраз Пана Бога. Наадварот,
Бог кажа, што, напэўна, знаходзячыся ў гэтых складаных сітуацыях, напэўна, чалавек яшчэ павінен, дзякуючы Божаму Слову, дзякуючы прыкладу святых і благаслаўлёных, нашых продкаў таксама, у якіх таксама знаходзіцца вобраз Пана Бога, я і буду знаходзіць тую матывацыю, каб паўставаць з гэтых праблемаў, каб вырашаць гэтыя цяжкасці і каб, дзякуючы гэтаму ўсяму, асягнуць той найважнейшы цэль, аб якім мы зазначылі на самым пачатку – вечнае жыццё ў вечнай радасці. Браты і сёстры, Бог, аб якім прыпамінае Езус Хрыстус у сённяшнім святым Евангелі, павінен быць для нас дарогай, праўдай і жыццём. Каб прайсці дарогу, каб, напэўна, зрэалізаваць праўду, каб годна зрэалізаваць нашае жыццё, павінен быць заавансаваны наш высілак, павінна быць укладзена наша праца, павінна укладзена быць нашае навяртанне, нашае старанне. Гэта і з'яўляецца тым заданнем і абавязкам для кожнага чалавека. Няхай, браты і сёстры, усё тое, што мы атрымалі ад Пана Бога, усе тыя дары, усе тыя адказнасці, которые накладае на нас хрысціянскае жыццё, нашае пакліканне, нашыя прафесіі таксама, няхай гэта ўсё дапамагае нам годна пражываць нашае земскае жыццё, каб у тых складаных момантах мы прыпаміналі галоўную засаду сённяшняга святога Евангелія, што Бог павінен быць для нас дарогай, праўдай і жыццём. Дзякуючы гэтаму, чалавек годна пражыве сваё земскае жыццё і можа разлічваць на тое, што асягне вечную радасць у небе. Amen. Wyznajmy naszą wiarą, wierzę w jednego Boga. Wszystkich rzeczy widzianych. Utwierdzenie pouczeniem Chrystusowym o Jego jedności z Ojcem, módlimy się do Niego z pokorą. O zrozumienie przez nas, że Kościół jest domem Ojca, w którym Jezus przygotował nam nasze własne miejsce. Ciebie prosimy. Módlimy się za naszych pasterzy, za biskupa Włodzimierza, za biskupa Aleksandra w dniu jego imienin, wypraszając dla nich Boże błogosławieństwo, aby bezpiecznie, kierując się naszym wspólnym dobrem, prowadzili Łódź Piotrową. Ciebie prosimy. Módlimy się w intencji dziękczynnej Panu Bogu za otrzymane dary łaski, za przeżyte 10 lat życia Arsenia Tumilewicz, z prośbą dla niego i dla całej jego rodziny o dalsze Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia, opiekę świętej rodziny dla niego, dla jego bliskich i dary Ducha Świętego na co dzień. Ciebie prosimy. Módlimy się za nasze dzieci, za naszą młodzież,
które przeżywają dni młodzieży decyzjalne, aby otrzymane Słowo Boże czynne wcielali w swoje życie. Ciebie prosimy. O pokój wieczny dla zmarłej Wandy Kazakowskiej, dla wszystkich zmarłych matek, aby dobry Bóg obdarzył ich pokojem w Chrystusie w niebie. Ciebie prosimy. Za wszystkich żyjących matek wypraszając o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Najświętszej Panny Maryi dla nich i dla ich rodzin. Ciebie prosimy. I o wzmocnienie naszej wiary, aby wszystko, co my czynimy w codziennym życiu, było wzorem dzieł Chrystusowych. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, który trwasz w Twoim Synie i przez Niego do nas przychodzisz, zbudź nas z letargu doczesności, łudzącej pozorami i daj nam uczestnictwo w radości wiecznej przez Chrystusa Pana naszego. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Na cześć i chwała swojego imienia. Boże, Ty przez cudowną wymianę darów dokonujących się w tej ofierze czynisz nas uczestnikami swojej boskiej natury. Spraw, abyśmy poznawszy Twoją prawdę, dostosowali do niej nasze życie przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i z martwych wstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chór aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.
Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, Twoim Kościele na całej ziemi spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostolami, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, byśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi, nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode zła. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I potem... Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pachański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Nie jestem godzien, abyś przyszedł, ale powiedz tylko słowo. Zdrowiona dusza moja, wierzę w Ciebie, Boże żywy, jedyny prawdziwy. Wierząc, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może.
Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący i miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, laskę i wieczne zbawienie. Boże, choć się nie pojmuj, jednak nad wszystko miło, nad wszystko, co jest Tworzą. Boś Ty dobro nieskończone, a chwała jest zamysłość.
Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś najświętszym sakramentem. Spraw, aby porzucił dawne nalogi i prowadził nowe życie przez Chrystusa Pana naszego. Parafialne ogłoszenia. Перажываем пятую великодную неделю. Распачалі таксама перажыванне набажэнства маёвага. Сардэчна заахвочваем, запрашаем усіх вас да ўдзелу ў гэтым набажэнстве. За паўгадзіны да святых імшаў адбываецца набажэнства ў нашым касцёле. У 8:30 з раніцы, таксама і 18:00, паводле той зацверджанай структуры, літанія спяваная под твою оборону, молитва святого Бернарда і молитва святого Юзефа. Гэта той алгарытм, так будем называць, які зацверджаны біскупам для нашай супольнай молитвы. І таксама, хто не мае такой магчымасці, заахвочваем таксама дома моліцца сваімі блізкімі, роднымі. Вядома, сёння, можа, рэалія трошачкі іншыя, але мы яшчэ памятаем тыя часы, калі людзі збіраліся каля крыжоў. Успамінае чалавек гэта ўсё з пэўным інфантылізмам, але, напэўна, Бог праз гэта ўсё не заахвочвае нас толькі да пэўных успамінаў мілых, але таксама, напэўна, прыпамінае, што гэтае набажэнства, гэтую традыцыю варта дапасаваць да сённяшніх рэалій. Няхай таксама не забракне той супольнай малітвы, калі няма такой магчымасці пры крыжах, то дома, у сям'і, сваімі блізкімі. Гэта таксама будзе чынным рэалізаваннем гэтай традыцыі, не будзе тым пэўным агранічваннем, што чалавек толькі гэта ўсё агранічвае да ўспаміну. Сёння ёсць магчымасці ў інтэрнэце, на розных мовах можна памаліцца, па гэтаму сардэчна заахвочваем. І у нядзелю перад святой імшой у 8:30 набажэнства маёвае і чэрвцовае ў будучым таксама адбываецца. Сардэчна запрашаем. На гэтым тыдні 4-го ў панядзелак пасля святой імшы адбудзецца сустрэча для груп жывога ружанца, для колак жывога ружанца, і у аўторак таксама пасля вячэрнай святой імшы адбудзецца сустрэча для удзельнікаў руху глорыоза. 6-го, першая серада, падчас святых імшаў благаслаўлення дзяцей. 7-го, ў чацвер, першы чацвер месяца, дзень малітвы аб новых пакліканнях да Божай службы. Адведваем таксама старэйшых асобаў з сакраментамі святымі і пасля вечерней адарацыі экзарцызмавання солі, вады і алею. 8-го ў пятніцу ўспамін святога Станіслава, біскупа і мучаніка, гадавіна абрання святога Айца Льва XIV, молімся за пантыфіка і за паўсюдны касцёл. І 9-го ў суботу дзень малітвы за ахвяры айчыннай вайны, Другой сусветнай вайны, поэтому заахвочваем да малітвы аб супакоі ва ўсім свеце таксама. Просім таксама за нашых памерлых, которые згінулі падчас абароны нашай айчыны. Гэта той дзень удзячнасці таксама і малітвы Пану Богу за гэтых людзей, дзякуючы якім мы можам рэалізаваць тут і нашае прызначэнне. І таксама, як заахвочвае нас касцёл, молімся аб супакоі, аб тым, каб мы змаглі зберагчы ўсё тое, што нам Бог дае. І інтэнцыя для груп жывога ружанца на месяц май. Молімся за дзяцей і моладзь, якія будуць прыступаць да першай святой камуніі, да сакраменту біжмавання, каб заставаліся вернымі Пану Богу. Месяц май – гэта заўсёды месяц, калі дзеці не толькі ў нашай парафіі, але і ў іншых таксама парафіях прыступаюць да споведзі, да першай камуніі святой, да сакраменту біжмавання. Пагэтаму заахвочваем да малітвы за нашых дзяцей, за нашу моладзь, каб менавіта ўсё тое, што атрымалі удары ад Пана Бога, праз выхаванне бацькоў, школ, інстытуцый, таксама змаглі чынна рэалізоўваць дзеля супольнага дабра. Такія парафіяльныя аб'явы на гэты тыдзень. Перажываем, як мы ўжо зазначылі на самым пачатку, дзень маці. Сёння ў санктуары у Тракелях Марыйным і ў Барунах таксама, і ў Капцёўцы адбываюцца адмысловыя набажэнствы. У 12:00 распачынаюцца набажэнствы, у 13:00 святая Эўхарыстыя, у 15:00
крыжовы шлях, крыжовая дарога, поэтому сардэчна заахвочваем, калі хто мае жаданне, магчымасць і ў тракелі, і ў бароны, і ў капцёўку можна таксама з сям'ёй, сваімі роднымі удзельнічаць і супольна памаліцца патрэбных дарах і ласкаў для нашых мам. І таксама перажываючы дні моладзі ў смаргонях, сёння 3-й дзень, таксама молімся за нашу моладзь, каб заставалася верныя Пану Богу, каб все тое, што яны разважалі, перажывалі, таксама, як мы ўжо зазначылі, чынна рэалізоўвалі ў сваім штодзённым жыцці. Дзякуем усім вам за супольную малітву, за ахвяры, за дары і дапамогу, за ўборку касцёла для груп жывога ружанца. Дзякуем таксама для міністрантаў, для службы алтара, для хору касцельнага. Усім вам няхай добры Бог благаславіць здароўем і неабходнымі патрэбнымі дарамі і ласкамі да далейшага жыцця. Для Арсенія Тумілевіч, для ўсёй яго сям'і з аказай дня нараджэння складаем таксама сардэчнае пажаданне, жадаем моцнага здароўя, Божых ласк, апекі і заступніцтва святых апекуноў і найсвяцейшай Панны Марыі. Всім вам жадаем добрага адпачынку і добрага тыдня працы і няхай добры Бог благаславіць для ўсіх нас. Прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.